atau motor pixer itaro matan regas na ko tanga naik gas pano pirumpu boleh na pa surumpu imamilaw doang di tania harumannya. Iya penting itu. Ita de na ya tu makanya ya tu rumpun na pala tu ide malaika ay minje tu ibutuhkang nasaba iya ro malaika ay na pilaw doang yan na tu ampay makanjala da sampaja subuh itu apa ya sampaja subuh malaika penjaga malam si ba malaika penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak maka nyamang. Iya, palagi kong masalawa ni tena kali jo cinampa ututu mataku matu atupi. Iya na oto ya tu eleni. Makotiha nasaba magay itu resonansi malaikat. Marepa wacara mapa maka biasa ka na pak guru atau pandritay. Maka daya tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakarudu itawe tanya ji bawa pacakarudu itawe namo tu malaikat patin roti itawe. Ia mu pura na majene mu baca tak usah mi tahu itu setan mak depe. Ia mu cakar dudu mau pamalaika nanya tuh. Kayak betul untuk cakar dudu. Nomor rosi di ketua mengaji. Nape aja terlalu lampas si garu-garu ni barisi nak kalau kayak gaji barisi yawa kayak barisi yawa. Barisi mati gaji domba gaji Iya, magai nasaba resonansi malaikat. Napa ia tu tahu mengaji nak ceneri tu malaikat. Yang kedua tahu masih kiri makumu macam ni bilang tak dia nak bawa kaya siro letuna ya alas sih makumu kah iya itu hawa malaikat nomor talu kaya ya ko majuma ita ya nendre pakatoba ko bimbarade jile mata na mako matin romoy mako mani batena pura sinagalulu mako na bukai na laba moy. Iya, magai itu hawa malaikat. Nasaba ya tu pakatok bainenre na kumimbarai. Tamamanan niya tu malaikat pamasewi ko tu. Iya, yan na tu ampay na bitan na tete malampe katok bana. Apa masisaitet perangitin rona. Iya, kapwa tu pakatok bali na minalaw kurang. Latu ni Amerika, latu Perancis macam ni. Katalu ni teka tulu-tulu dia pada pajak. Mana kapak katok baca cu. Iya. Jadi upasang itu sampai makan Nabi tak dia lebih utama itu malampe isam pajangnya nanya katok bay. Nanya kui baca katok bana Nabi tak dia dah pipi tu menek. Nang kapak katok bapa 5 mimane napa maraja sadar nama cella rupana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau palai ko 5 mimane de tulilala batala teh makon apa iya ko lago-lago ina tulititi macam ne makai matin makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba makom matiro dinule perang ite cakaruduna apalagi tau matakko pole galunge tau matakko pole darai tau matakko tama marolongan ngase mak baru deh mamak mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pakatokba malampe katokbana namatin ro jamaah tanya jamaah madosa pakatokba apa alena paliwang betuna. Kemudian upasangnya itu kuncinya kayak kasiwat untuk mengapa cakar dulu nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur makanya maka dia itu pandrita iya tuh malaikat hawana napatin romi matuk itu iya makanya subuh hari itu tengah malam iya na tuh ampai kong kabola yon rin na cia matin romata makura-kura malaikat na tuh iya kura-kura malaikat. Yan na tu ampay ko to makibuha bola pa aja ni pak ganna ukuran na. Ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmay ro kada paganjil misalna 19